Kamera z'amateleviziyo mpuzamahanga zita cyane ku bakinnyi bari imbere. Ni nayo mpamvu ushobora kuba utarigeze umenya amakuru arambuye y'Abanyarwanda nuko bitwaye mu isiganwa ry'amarushanwa y'isi y'amagare UCI Road World Championship i Kigali mu Rwanda. Nabaye Abanyarwanda basiganwe baje ku mwanya wa kangahe. Bamwe muri bo bagiye bagorwa no kurangiza irushanwa. Muri iki kiganiro mu buryo bworoshye kumva, reka turebere hamwe uko buri munyarwanda yitwaye muri iri siganwa. Ikaze ndi Jean Dudie Tumukunde, iyi ni JTM4. Ukande subscribe n'ubutarigeze ubikora maze ibiganiro bitandukanye nk'ibi ngibi bizajya bikugereraho igihe. Ikaze. Amasiganwa yatangiye ku cyumweru mu gitondo tariki 21 Nzeri ubwo hatangiraga abagore bakuze mu gusiranwa ku gihe individual time trial. Ku ruhande rw'u Rwanda abantu benshi bari bategereje cyane abakinnyi babiri aribo Saverine Nirere na Diane Ingabire, bombi bagerageje kugaragaza ubushobozi mu gusiganwa ku masaha. Nirere wanabimburiye abandi mu gusiganwa yasoje ibirometero 31 n'ibice bibiri mu minota 50 n'amasegonda 7. Yaje ku mwanya wa 27, rero sawe wegukanye kino gihembo akaba yaramusizeho iminota 6 n'amasegonda 58. Ingabire mugenzi we w'umunyarwandakazi we yasoje mu minota 52 n'amasegonda 57, asoza ku mwanya 35 asizweho iminota 9 n'amasegonda 48. Icyamamare mu magare Marlene Russell ukomoka mu Busuwisi yegukanye bwa mbere igihembo cya UCI Women's Elite Individual Time Trial. Kilometero 31 n'ibice bibiri zere zashyizweho yazirangije mu minota 43 n'amasegonda 9. Russell yarushije abahorandi babiri baje bamukurikiye aribo Anna van der Breggen wegukanye umudari w'ifeza wari wasigaye amasegonda 52 ugereranyije n'uwa mbere, hamwe n'uwitwa Demi Vollering waje ku mwanya wa gatatu warushijweho umunota 1 n'amasegonda 5. Kuri uwo munsi n'ubundi ku cyumweru tariki 21 nyuma ya saa sita abagabo bakuze nibo batahiwe gusiganwa ku gihe Men Elite Individual Time Trial. Iki cyiciro nacyo cyakinnyemo Abanyarwanda babiri. Umubirigi Remco Evenepoel yongeye kwigaragaza nk'intwari atsinda igihangange ku isi Tadej Pogacar. Remco yegukana ku nshuro ya gatatu yikurikiranya igihembo cy'isi mu gusiganwa ku gihe Men Elite Individual Time Trial. Mu birometero 2 n'ibice bibiri bya nyuma aho bari batangiye kuzamuka umuhanda w'amabuye wa Kimihurura, Evenepoel yasize Pogacar akoresha imbaraga ze za nyuma. Intera birometero 40 n'ibice bitandatu zari zagenwe, Evenepoel yazirangije mu minota 49 n'amasegonda 6. Iyi ntsinzi yese yongera kuyo yakuye i Glasgow muri Scotland mu mwaka wa 2023 ni Zurich mu Busuwisi mu mwaka ushize wa 2024, ziba zibaye 3 zikurikiranya. Ku ruhande rw'u Rwanda uwitwa Nsengiyumva yaje ku mwanya wa 25 kuri 57 bari bahatanye. Icyo gihe ibirometero 40 n'ibice bitandatu yabigenze iminota 56 n'amasegonda 41 n'ibice 13, aho wabaye wa mbere yamusizeho iminota 6 n'amasegonda 55. Mugisha Moyize yaje ku mwanya wa 31 akoresha iminota 58 n'amasegonda 40 n'ibice 37. Uwa mbere akaba yaramusizeho iminota 8 n'amasegonda 58 n'ibice 34. Ku munsi wakurikiyeho no kuvuga ku wa mbere mu gitondo tariki 22 Nzeri hakinye abagore batarengeje imyaka 23 mu gusiganwa ku gihe n'ubundi Women Under 23 Individual Time Trial. Umwongerezakazi Zoe Backstead niwe wegukanye intsinzi n'umudari wa zahabu. Ibirometero 22 n'ibice bitandatu byari byateganyijwe, icyo gihe yabisoje akoresheje iminota 30 n'amasegonda 56 n'ibice 16. Icyo gihe yarushije umunyaslovakia Victoria Chandanova wasoje ku mwanya wa kabiri asizwe umunota 1 n'amasegonda 51, naho umutaliyani-kazi Federica Venturelli abo wa gatatu. Icyo gihe umunyarwandakazi Claudette Nyirarukundo wanabimburiye abandi mu gusiganwa yakoresha iminota 37 n'amasegonda 18 n'ibice 33. Undi munyarwandakazi wari ukiniye bwa mbere muri iri rushanwa Marta Ntakirutimana yarangije ku mwanya wa 27 asizwe iminota 5 n'amasegonda 31 ugereranyije na Backstead wegukanye intsinzi. Numva nyine hano nubwo ari iwacu ariko harakomeye harimo imisozi, harimo amapave cyane mu mapave niho hantu hari kutugora cyane. Aho ngo hari imbere ya saa sita, noneho nyuma ya saa sita n'undi ku munsi umwe kuwa mbere abagabo batarengeje imyaka 23 nabo barigaragaje mu gusiganwa ku gihe Men Under 23 Individual Time Trial. Umusore w'imyaka 21 wo muri Sweden Jakob Soderqvist yegukanye intsinzi mu gusiganwa ku gihe mu cyiciro cy'abagabo batarengeje imyaka 23. Ubu bwari ubwa mbere yegukanye umwambaro w'amabara Rainbow Jersey nyuma y'inshuro ebyiri yaragerageje ariko byanga.
Soderike Vest yarangije intera ya kilometero 31 n'ibice bibiri zari zateganyijwe azirangiza mu minota 38 n'amasegonda 28. Uwitwa Nate Pringo wo muri Nouvelle-Zélande yegukanye umudari wa feza. Ni mu gihe Etienne Tuyizere wo mu Rwanda nyuma yo kubanziriza abandi kugenda yakoresheje iminota 43 n'amasegonda 37, bisobanuye ko yasigaye inyuma ho iminota 5 n'amasegonda 12 ugereranyije na Jacob wabaye wa mbere, asoza ari ku mwanya wa 31 mu bakinnyi 60 basiganywe. Nirane kwicaramo ni ikintu gishimishije kuko n'ubwa mbere nayicaramo kandi shampiyona y'isi ni inshuro ya 4 nitabire shampiyona y'isi. Undi munyarwanda ni Samuel Niyonkuru akaba yarangije ku mwanya wa 29. Jacob Soderike Vest wegukanye intsinzi yamusizeho iminota 4 n'amasegonda 50. Dufite nk'Abanyarwanda nta kintu twabima tugifite. Ntabwo ari inshuro ya mbere n'abanyine wa champion, gusa ni inshuro ya mbere nyine titi time try kubera yuko of course ni champion w'igihugu nagombaga gukina no guhatana, gusa titi time try ni isiganwa rari rigoye, twagerageje kuzamuka neza, gusa ibiro byacu n'aba bagabo ni ibintu biba bitandukanye, bo bafite ibiro biri hejuru, bafite imikino ikomeye. Bukeye bwaho kuwa kabiri mu gitondo tariki 23, abakobwa bakiri batoya munsi y'imyaka 19 cyangwa se batarengeje imyaka 18 nabo bari bataye gusiganwa ku gihe cyangwa se Junior Women Individual Time Trial. Ahangaho umuhorandi witwa Megan Arens niwe wabaye wa mbere. Bagomba kugenda kilometero 18 n'ibice bitatu kugira ngo azirangize yakoresha iminota 25 n'amasegonda 47 n'ibice 41. Yatsinze Paula Ostiz wo muri Espagne amusize amasegonda 35 n'ibice 30. Oda On Gisinga ni umunyanorvege yaje ari wa gatatu asizwe amasegonda 37. Ku ruhande rw'u Rwanda byari byongeye kubisiganwa rikomeye ryari ishuri ryo kwigiramo byinshi. Yvonne Masengesho yabaye wa 33 mu bakinnyi 47 akoresha iminota 29 n'amasegonda 43. Bivuze yuko yasizwe iminota 3 n'amasegonda 55 n'uwabaye wa mbere ari we Arens Megan. Liliane Uwiringiyimana yabaye wa 40 asizwe iminota 5 n'amasegonda 11. Nyuma y'isiganwa Uwiringiyimana yabwiye itangazamakuru Time Sport ati twakoze uko dushoboye mu muhanda, nzi kuzamuka ariko iyo bigize mu kumanuka birangora. Ati mbifata nk'isomo nzabyaza umusaruro ubutaha. Kurabona ni time try kwitwara, urabona nge ndi umuzamutsi ntabwo nzi kwitwara ariko mbashe kubikora. Inzozi zanjye mfite inzozi zo kuzagera kure kandi nkaba umukinnyi ukomeye. Kuri uwo wa kabiri n'umundi nimugoroba tariki 23 Nzeri, ingimbi cyangwa se abahungu bakiri batoya bari gusiganwa ku gihe Junior Men ITT Individual Time Trial. Umuhorandi Michael Morris yongeye kwegukana intsinzi y'isi, yegukanye umudari wa zahabu mu isiganwa ry'abahungu bakiri bato ry'ibirometero 22 n'ibice bitandatu. Icyo gihe akoresha iminota 29 n'amasegonda 7, naho umubiri Gisef Van Kerkhove wari uyoboye mu ntangiro yaje gusigara inyuma, asoza ari wa gatatu ku minota 29 n'amasegonda 16, maze Ashlyn Barry wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresha umuvuduko udasanzwe asoreza ku mwanya wa kabiri akoresha iminota 29 n'amasegonda 18 asiga Van Kerkhove. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda uwitwa Pacifique Byusa yabaye 53 asizwe iminota 5 n'amasegonda 27 ugereranyije n'uwabaye wa mbere. Ni ibyishimo bikomeye, isiganwa rya mbere ri professionnel kwicara ku ntebe ishyushye, ni nawe buri mukinnyi wese aba yifuza kwicaraho, cyane ko ari n'umunyarwanda mu gihugu cyawe, ibintu biteye ishema cyane. Naho Brian Shimwe yabaye wa 55 mu bakinnyi 85 asizwe iminota 5 n'amasegonda 52. Murakoze, kuri njyewe ni ibintu bikomeye cyane ko ni ibintu navuga ko naje nko mu igare ndi guharanira kuzakina shampiyona y'isi izabera muri Afurika, cyane mu gihugu cyacu. Ni ibintu byiza kuba twarabigezeho, ni ibintu bishimishije cyane. Murakoze, ikintu navuga ko cyangoye navuga ko ari nko kumanuka, kubera ko abakinnyi benshi duhanganye bafite experience nyinshi mu kumanuka urenze yacu, ariko ahandi hose nyine isi ukuntu iteye iraterera, gusa nyine navuga akantu cyane ibihe bigendera mu kumanuka. Ikintu navuga insigiye ni experience nziza, nzamenya aho ngomba gukosora naho ngomba gukomeza kwimprovinga. Bukeye bwaho kwa gatatu tariki 24 Nzeri
isiganwa ryarahindutse. Hari hagezweho gusiganwa bikozwe n'itsinda rihuza abagabo n'abagore, ibizwi nka mixed team relay cyangwa se team time trial. Ni itsinda rigizwe n'abagabo batatu n'abagore batatu baturutse mu gihugu kimwe. Abagabo batatu bagenda ibirometero byabo, babirangiza abagore nabo bagacumburira aho bari bagejeje. Australia niyo yongeye gutwara kino gikombe nk'uko byari byaragenze umwaka ushize. I Kigali ikaba yatwaye igikombe itsinze Ubufaransa nyuma yo kugenda ibirometero 41.8 byari byateganyijwe. Ikipe ya Australia yari igizwe n'uwitwa Michael Matthews, Luke Plapp, Jay Vine, Brody Chapman, Amanda Spratt na Felicity Wilson yakoresha iminota 54 n'amasegonda 30. Australia yarushije Ubufaransa amasegonda 5. Ni mu gihe Ubusuwisi bwabaye ubwa gatatu busizwe amasegonda 18. U Rwanda rwari rufite abakinnyi Byukusenge Patrick, Nkundabera Eric, Uwiduhaye Mike, Ingabire Diane, Nirere Saverine na Nyirarukundo Claudette. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakoresheje isaha n'iminota 3 n'amasegonda 8 n'ibice 97. Basizwe iminota 8 n'amasegonda 38 ugereranyije na Australia ari nayo yabaye ya mbere. Ku rwego rw'isi ikipe y'u Rwanda yaje ku mwanya wa 11 mu makipe 15 yari yahatanye. Ni mu gihe Ethiopia nayo muri Afrika yabaye ya 10 mu makipe 15. Ibi bisobanuye ko ku rutonde rwa Afrika Ethiopia yaje ku mwanya wa mbere, u Rwanda rukaza ku mwanya wa kabiri. Bukeye bwaho kuwa kane tariki 25 Nzeri, irushanwa ryari rigiye guhindura isura 100%. Tugiye gutangira kubona magana y'abakinnyi cyarimwe mu muhanda cyangwa se mu kivunge. Hatangiye abagore batarengeje imyaka 23 mu isiganwa ryo mu kivunge under 23 women road race. Mu masiganwa yo mu kivunge ibirometero byabaye byinshi cyane, byikubye ku buryo no kurisoza amahoro bishobora gufatwa nk'intsinzi. Kuva i Kigali werekeza i Nyanza unyuze mu muhanda mukuru abenshi bakunze kunyuramo, harimo ibirometero bibarirwa muri 90. None aba ngabo bazengurukaga muri Kigali bagenda ibirometero birenze ibyo ngibyo, bagenda ibirometero 119 n'ibice bitatu, ari nako bazamuka imisozi. Ni isiganwa ryatangira i Kigali Convention Center, rinyura kuri RDB ku Gishushu, rizenguruka kuri Kigali Golf Club, rigana Ikimicanga, bazamuka Kimihurura kwa Minyone mbere yo gusoreza kuri Kigali Convention Center. Nanone Umufaransa kazi Seria Jerry yegukanye umudari wa zahabu ku mwanya wa mbere, agenda ibirometero akoresheje amasaha 3 n'iminota 24 n'amasegonda 26. Yatsinze Victoria Charandanova umunyaslovakia waje ku mwanya wa kabiri amurushije amasegonda 2. Paula Blasi umunya-Espagne yabaye wa gatatu wasizwe amasegonda 12 ugereranyije n'uwa mbere. Mu bakinnyi 85 baturutse mu bihugu 40 batangiye isiganwa, 35 nibo bonyine basoje, abandi 50 barivamo. Ku ruhande rw'u Rwanda, abakinnyi Charlotte Iragena, Marta Ntakirutimana, Claudette Nyirarukundo na Jazira Mwamikazi bose ntibabashije gusoza. Bukeye bwa kwa gatanu tariki 26 Nzeri, abahungu bakiri bato munsi y'imyaka 19 no kuvuga batarengeje imyaka 18 nabigiye cyabo cyo kwigaragaza mu isiganwa ryo mu kivunge Men Junior Road Race cyari kigeze. Umwongereza Harry Hudson yegukanye umwanya wa mbere. Yasoje intera kilometero 119 n'ibice bitatu mu masaha 2 gusa n'iminota 15 n'amasegonda 19. Hudson yakoze igitero gitunguranye ubwo haburaga ibirometero 36, atangira kugendera wenyine abandi bamwirukaho, arenda soza arusha amasegonda 16 itsinda ryari riri kumwirukaho. Bwari ubwa mbere yambaye umwambaro w'amabara rainbow jersey. Johan Black umufaransa yarangije ari ku mwanya wa kabiri, naho Jan Mikari Jakowiak muri Pologne yaje ku mwanya wa gatatu. Ku ruhande rw'u Rwanda, Ntirenganya Moyize yasoje ku mwanya wa 66 asizwe iminota 14 n'amasegonda 13, na Hudson wabaye wa mbere. Yabaye umunyarwanda wa mbere mu mateka usoje rino rushanwa rikomeye. Ni mu gihe Nkurukinka Jackson atabashije gusoza kimwe n'abandi bakinnyi 75 bose batarangije irushanwa. Ntirenganya Moyize yasoje irushanwa bwa mbere mu mateka y'u Rwanda afite imyaka 18, akaba yari yagerageje muri Zurich mu mwaka wa 2024 ariko ntiyasoza. Uyu mwaka yari yemeje kuzenguruka inshuro zose uko ari 8, kandi niko yabigezeho nubwo yasoje ari uwa nyuma mu basoje bose. Nabo yabwiye Times Sport ati nishema ko umunyarwanda wa mbere usoje irushanwa rikomeye. Ibi mbikesha imyitozo nakoze mu kigo cy'imyitozo mu Bufaransa mu mezi 8 ashize. Uyu Ntirenganya uvuka mu karere ka Kayonza yatangiye gusiganwa mu buryo bwa kinyamwuga mu mwaka wa 2015 muri Les Amis Sportifs. Mbere y'irushanwa rero akoreye imyitozo mu Bufaransa hamwe na Jazira Mwamikazi. Yakomeje agira ati ikibazo gikomeye cyari umuhanda w'amabuye cobblestones ntari nsanzwe menyereye. Ati umuhanda uza kubutandukanye n'uwo twanyuzemo nari kwitwara neza kurushaho. Mu bandi banyafrika bakoze ibitangaza nk'uwitwa Ephraim Nahom wo muri Eritrea.
yaratunguranye asoza ku mwanya wa 11 asizwe amasegonda 24 gusa n'uwitwa Hudson ari nawe wabaye wa mbere. Kuwa gatanu nimugoroba tariki 26 Nzeri bari abagabo batarengeje imyaka 23 mu isiganwa ryo ku muhanda cyangwa se isiganwa ryo mu kivunge Men Under 23 Road Race. Umutaliyani w'imyaka 18 Lorenzo Fini niwe wegukanye intsinzi. Basiganwe mu ntera kilometero 164 n'ibice bitandatu. Ni ibirometero byinshi ku buryo uramutse birambuye haba ari kure cyane. Na hano harutaho gato kuva i Kigali werekeza Rusizi Cyangugu kubera yuko harimo ibirometero hagati y'140 n'150. Kilometero zose 164 n'ibice bitandatu. Umutaliyani w'imyaka 18 Lorenzo Fini yazisoje masaha 3:57 n'amasegonda 27. Habura ibirometero 10 gusa Fini yakoze igitero gikomeye cyane cyo kuzamuka kuri Minagri asiga Jane Hubo mu Busuwisi maze asoza ari wenyine. Ibyagaragaye nuko imwe muri tekinike n'umwana muto ya Lorenzo Fini yakoresheje nuko ari yitwa drafting, kwisha mu mugongo w'uwo muhanganye kugira ngo umuyaga umukubite mu kigu cyawe wowe utakugeraho. Muri ako kanya bari gusiganwa Lorenzo yaramaze igihe kirekire yihishe inyuma ya Jane Hubo bayoboye ari babiri kugeza ubwo bageze kuri Minagri. Lorenzo Fini agaba igitero gikomeye cyane ahita asiga Hubo yegukanye feza cyangwa se silver yasizwe amasegonda 31. Witwa Shireta wo muri Australia abo wa gatatu asizwe umunota 1 n'amasegonda 13. Fini ni ukiri muto mu bakinnyi muri kiriya cyiciro bose. Ikindi kandi yaraherutse kwegukana umwanya wa mbere mu cyiciro cy'abagabo batarengeje imyaka 19 i Zurich mu Busuwisi umwaka ushize. Mu bakinnyi 118 baturutse mu bihugu 56 bari guhatana muri iki cyiciro cy'abo munsi y'imyaka 23, 56 nibo bonyine basoje. Ku ruhande rw'u Rwanda Samuel Niyonkuru niwe wenyine wasoje ku mwanya wa 50 asizwe iminota 16 n'amasegonda 4. Ibi byari bibaye ku nshuro ya mbere asoje kuva mu mwaka 2021 ubwo yakinaga icyiciro cy'abatarengeje imyaka 19. Abandi banyarwanda bakinnye muri iki cyiciro ni Aimé Ruhumuriza, Shadrack Fitimana na Etienne Tuyizere, bose nta wasoje. Kwa gatandatu mu gitondo tariki 27 Nzeri abakobwa bakiri bato munsi y'imyaka 19 nabo binjiye mu isiganwa ryo mu kivunge Junior Women Road Race. Umukinnyi w'imyaka 18 Paula Ostiz wo muri Espagne yegukanye isiganwa ry'abakobwa batarengeje imyaka 19 mu mwaka wa 2025. Ibi yabikesheje sprint cyangwa se kongera umuvuduko bitunguranye ku buryo bukomeye mu itsinda ry'abakinnyi batanu bari kumwe. Yasoje masaha 2:9 n'amasegonda 19 bituma twara umudari wa zahabu. Ikindi kandi hari nyuma yuko yaramaze kubona silver cyangwa se ifeza mu gusiganwa ku gihe. Chantal Pegoro mu Butaliyani yabaye wa kabiri, Anja Grossman mu Busuwisi abo wa gatatu. Ku ruhande rw'u Rwanda Yvonne Masengesho yasoreje ku mwanya 48 na Liliane Uwiringiyimana asoza ku mwanya 49. Bombi basizwe iminota 12 n'amasegonda 20 na Ostiz. Ariko aba Banyarwandakazi ba mbere mu mateka basoje isiganwa ry'isi ku bakobwa batengeje imyaka 19. Uwo munsi n'ubundi kuwa gatandatu nyuma saa 6 tariki 27 nyine haragizwe undi mukino ukomeye cyane w'abagore bakuru mu isiganwa ryo ku muhanda Women Elite Road Race. Umunyakanadakazi Madeline Valliers niwe wegukanye umudari wa zahabu mu cyiciro cy'abagore bakuru abekesha sprint ikomeye mu itsinda ry'abakinnyi batatu bari imbere mu isiganwa. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 yakoresheje amasaha 4 n'iminota 34 n'amasegonda 48 ku ntera kilometero 134 n'ibice bitandatu zari zateguwe. Wo muri Nouvelle-Zélande yabaye wa kabiri asizwe amasegonda 23. Mu gihe Mavi Garcia wo muri Espagne yabaye wa gatatu asizwe amasegonda 27 tumugerereje no wabaye wa mbere. Ku ruhande rw'u Rwanda uyu munsi ntibazawukumbura kuko abakinnyi bose barasezeye. Nirere Saverine yagerageje kuguma mu irushanwa n'abandi gihe kinini nyuma yuko Valentine Nzayisenga na Violette Irakoze neza hadi basezeye hakiri kare. Ariko Nirere Saverine nawe nyuma yo kuzenguruka inshuro 10 byarangiye asohotse. Yari inshuro ya gatatu Nirere yitabiriye Road UCI World Championship no kuvuga 2023 na 24 na 25. Ariko muri izo nshuro kare eshatu ni inshuro ebyiri atabashije gusoza irushanwa ryo mu kivunge. Diane Ingabire nawe yarahagarariye u Rwanda ku nshuro ya 4 ariko kugeza ubu ngubu nta na rimwe arasoza isiganwa. Reka tujye ku irushanwa rya nyuma ryanahuruje abantu benshi. Hari ku cyumweru tariki 28 Nzeri isiganwa ry'abagabo bakuru mu kivunge Elite Men Road Race. U Rwanda rwari ruhagarariwe na 6. Tadi Pogashari yongeye kwegukana intsinzi mu buryo budasanzwe akora urugendo ruremere rwa kilometero 267 n'ibice 5 mu masaha 6 iminota 21 n'amasegonda 20. Ibi byatangaje abantu uburyo umuntu ashobora kumara amasaha 6 ari ku igare ataruhuka. Umunsi wa nyuma w'isiganwa wagaragaje ibihumbi by'abafana bari ku mihanda uhereye kuri Kigali Convention Center
kumanuka mu kabuga ka Nyarutarama ukagera ku kibuga cya golf Kacyiru, Kimihurura ndetse n'agasozi kazwi cyane ka Kimihurura, aho abafana baramaze iminsi bajya gushyigikira amagare nta gucogora. Agace ka Nyabugogo kari gafite ahagenewe abafana. Mu masaha ya nyuma y'umugoroba ibihumbi by'abantu bari buzuye mu muhanda uva Norvège ujya ku musozi wo mu Kigali. Ikindi kandi hazwi cyane nko kuri Mire de Kigali kwa Mutwe, agasozi gakunze guhindura isura y'isiganwa, naho hari huzuye urufaya rw'amashyi y'abantu bari baje kureba bino bihangange. Isiganwa rya 2025 ryasojwe na Pogashari wegukanye umudari wa zahabu, maze Remco Evenepoel w'umubirigi afata umwanya wa kabiri, naho Ben Harry wo mu Bwongereza yegukana umwanya wa gatatu. Iri siganwa ryari rikomeye cyane kubera ko mu bakinnyi 165 batangiye isiganwa 31 nibo bonyine bashoboye kurirangiza. U Rwanda rwari ruhagarariwe n'abakinnyi batandatu: Manizabayo Eric, Masengesho Vainqueur, Byukusenge Patrick, Muhoza Eric, Nkundabera Eric na Nsengiyumva Shemu. Kubw'amahirwe make nta numwe muri aba batandatu warirangije. Wari kumwe nanjye Jean de Dieu Tumukunde, nsoreje ahangaha. Wakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Imari z'ibibanza bigurishwa biri ku muhanda wa kaburimbo hano mu karere ka Bugesera, aho bita Kanzenze ni hafi cyane y'umujyi wa Kigali. Uturutse hano ku kiraro gihuza Kigali na Bugesera uragenda iminota 10 yonyine uba ugeze kuri iyi site nziza twakase hano Kanzenze. Ni ibibanza byiza rero, urabona ko tuzuminze ibibanza byacu biratangirira hano kuri kaburimbo. Imashini irimo iracyanyuramo. Ngwino wicikwa wigurire muri ibi ngibi biri hafi ya kaburimbo. Igiciro cy'ibi biri hafi ya kaburimbo ni miliyoni 15. Ibikurikiyeho miliyoni 14. Ibindi bikurikiyeho miliyoni 13. Hepfo harimo n'ibya miliyoni 10. Ni ibibanza byiza byo kubikamo amafaranga akazunguka. Ni ibibanza byiza cyane ushobora kugura ukazatura, kuko ni ahantu hasanzwe hatuwe kandi ni hafi y'Kigali. Bigiye bifite ubuso 300 kuzamura. Ikindi cyiza cy'ibi bibanza bifite ibyangombwa byose, uragura duhita tugukorera mitasiyo. Nimba ukeneye kwizigama ntucikwe n'izi mari.